Oh, hi guys, ndi kuri Rwanda Blessed TV aho tuje muri the 3 question content aho tugenda tuganira na rubanda nyamwinshi abenshi ni abamotari cyane cyane ariko n'abandi bose tugenda tubagana. Okay, sawa. Mata biteze. Meze fresh. Mazina yanjye nitwa Anita. Nitwa Theogene. Ni byiza kubyumva. Aha turi mu kiganiro kibera kuri Blessed TV. Yego dufite channel kuri YouTube, dukoresha TikTok, dukoresha Instagram, and also what following. Noneho ubwo ngubwo turi muri 3 question the content. Ndagwa mikoro yawe ningubaza ibibazo bitatu byanjye ukabitsinda nawe turatangirana umwaka. Ukura butsubije neza ewa bundi bindi. Ndaba nyiriye bona. Ikibazo cya mbere. Nyakubahwa Perezida Paul Kagame uramuzi. Nibyo yadukoreye urabizi. Ndabizi. Urabizi neza. Urabizi neza. Okay. Twagiye. Nyakubahwa Perezida Paul Kagame afite imyaka ingahe? Nyakubahwa Perezida wa Repubulika afite imyaka 69. Muturebere namwe mumbarire imyaka abwiye. Umbwiye? 69. Ambwiye 69. Baskureba ubwo muhite munkuriramo mumbwire. Icyo nzi cyo ayo ngaya nayanjye nayariye. Ikibazo rero twagiye n'ikibazo cya kabiri. Ikibazo cya kabiri ngiye kubaza uzi umwuga w'itangazamakuru. N'ibindi gukora uzi n'ibindi n'abavuga kuri radio no ku mateleviziyo. Aha noneho ugiye kumbwira agency eshatu z'itangazamakuru mu Rwanda. Hari RBA. Akaza YouTube. Na Instagram. Akose bata uyu mwaka yanjye ko ndi buyarya. Ubura yarya. Biransinze se. Agency z'itangazamakuru. Agency ni ibigo nyine. Ibigo by'itangazamakuru. Yego mu Rwanda. Hari RBA. Cya kabiri YouTube dushobora kuba fait partie y'itangazamakuru. WhatsApp nayo ishobora kuzamo. Okay. Ubu se bite ngusubiza cyangwa nze kugusubiza ni cya gatatu tugisoje. Subiza cya webimbarize rimwe nta kibazo. Okay, ikibazo cya gatatu rero. Ikibazo cya gatatu kirabaza ngo wowe nyine wowe kubwawe motari naho utuye uragira ibintu bitatu Perezida yakoze ahantu mutuye muri societe yawe aho uba mu kazi kawe. Cyambere nuko yatwubakiye imihanda. Yego. Cya kabiri atuzanira amazi meza. Yego. Cya gatatu yaduhaye ikoranabuhanga ku buryo most of y'abaturage bahaturiye bakoresha internet. Okay, mota urakoze cyane ikiganiro cya the 3 content. Ubwo ngiye gusubiza ibibazo waba wishe. Ikibazo cya kabiri wakishe. Iya mbere agency dufitemo Lisa tukageramo Lema. Yego tukageramo na RBA uko babivuze. Yego Lema ijyanye n'ibiduki. Ubo bacishaho nyine. Bo bacishaho rero amakuru ajyanye n'ibidukikije. Bata twagiye n'ikindi kibazo kugira ngo ayanjye yarya ariko ntabwo yarya tu. Murashaka ugiye kuntandukanyiriza depression na depression ibintu bibiri. Depression na depression. Yeah. Depression na depression en France ni mu gifaransa ni depression. Nano kuvuga ngo depression
ni nko kugira nk'ihungabana, nicyo nabisobanura. Depression is the same, ni byose birahuye, ahubwo ni ça dépend du contexte ubu bivuzemo. ntabwo motari yanjye ubu se ko karayarira. Mota turagushimiye ku mwanya wawe waduhaye, ikindi wasubije neza, wagerageje akabazo kamwe, ubutaha tuzagakosora. Ni njye nawe, ikiganiro nakagaruka nakubwiye ngo TV ni Blessed TV. Blessed TV, what does it mean, Blessed TV? Kandi numvishe wose n'ubwenge ufite Natasha, wajya kuri YouTube ukadusangaho, ugakora subscribe, like, share, comment. Nkigera mu rugo ndahita mbikora kabisa. Urakoze cyane Mota, wakoze cyane. Urakoze, mukomeze mugira akazi keza kubw'umwuga mwiza, muracyari bato. Keneye gutera imbere, tuzatuba followinga, tuba sharing. Murakoze kubw'inama muduhaye n'umwanya wanyu. Murakoze cyane.